Puso e itlama gore tsa le go rerisana le megama yotlhe fela ye e ikaeletseng go rodisa itsholelo le ditlhabololo tsa lefatshe le. Mogama wa dikgwebo mo lefatsheng leno o gatelela botlhokwa jwa go potlakela kabakanyo ya itsholelo le gona go sekaseka mebaraka e mešwa. Mo go tsa metshameko ba Botswana Cricket Association ba re ba ipaakantse sentle go tshegetsa dikgaisanyo tsa bomme tse di simololang ka matlhatso mo Gaborone. Kaitseria ke Patricia Chobonyane o ditolokolla ka puo ya diatla makotlhe re tsene mo go tsone. Tautona Advocate Dumaboko a re puso e itlamile go reetsa le go rerisana le megama yotlhe fela ye ikaeletseng go tsamaisa le go godisa itsholelo le ditlhabololo tsa fatshe leno. Tautona Boko o buile se a buile semmuso phuthego ya bo 40 ya lekgotla la bojanala la Hospitality and Tourism Association of Botswana HATAB tsatsi leno kwa Mtšing kwa Maung ka molaetsa o reng go godisa mogama wa bojanala mo Botswana. Tautona Boko o ne gape a gwetla baeteledipele ba metse go buelela ditshwanelo tsa batho ka go bua ka dikgwetlho tse di kgoreletsang ditlhabololo. Mako re utlwe Mpho Aaron. Fa amogela kopo ya modulasetilo wa lekala la HATAB go mo etela kwa ofising ya gagwe go tla go buisana le ene ka dikgang tse di amang mogama wa bojanala. Tautona na supa fa theresano le bana le seabe e le yone tsela e ka thusang go rarabolola dikgwetlho tse di mo mogameng wa bojanala. A re bagolwane ba dikgwebo tsa mogama wa bojanala ba tshwanelwa ke go sekaseka melao le ditsetsana dingwe tse di leng teng tse ba reng dikgopakgopetsa mogama go gola go thusa puso go di bankanya. You are able to break it down and bring it down to brass tacks and say, what was the situation before you did this? What were the problems that we all identified? What are the solutions that we are thinking of deploying? Going to engage in law reform. You are going to guide the Member of Parliament and other members of Parliament. Other legislators, by the way. You need to engage with all of them so that they understand these issues. They can represent your views, your desires, and we can then move our country forward. Tautona o ne gape a araba sello sa go kopa gore phuthego ya ngwaga le ngwaga ya tourism pitso e busediwe kwa bana le seabe ba ka kgonang go buisana ka dikgang tsa mogama o ka botlalo teng. By agreeing to hold this pitso, I'm allowing myself to be informed, to be guided, to be educated, to be schooled by people who know. And so how would I refuse? Why would I not take you up on this offer to school me, to train me, to educate me as the experts? I take you up on your offer, and I accept it. Kgang ya kgotlang ya batho le diphologolo le yone ga supiwa fa e thoka go lebelelwa. Their whole economic landscape is shaped by the overbearing presence of the wildlife. And so certain things that I can do in Mahalape, they can't do in their area. But when the proceeds of tourism come, we are expected to partake of them equally. It actually is inequitable. We need to introduce a fair bit of equity. Not equality, equity. Appreciating that they are bearing a heavier risk. Bagolwane le bagwebe ba mogama wa bojanala ba gwethile go dira ka bojotlhe go amogedisa bodiredi madi a seng ka fa tlase ga 4,000 pula jaaka e le maikemisetso a puso gore bodiredi bo seka jwa amogela madi a kwa tlase ga seelo seo. Mpho Aaron, BTV News, Maung. Mogama wa dikgwebo mo lefatsheng leno o gateletse botlhokwa jwa gore lefatshe leno lo amogele tsamaiso ya go potlakela go kabakanya itsholelo le gone go sekaseka mebaraka e mengwe e le ka gwebang ka yone ka jana e le yone tsela ya go itshetlela mo makgethong a mafsa a pegilweng ke lefatshe la puso ya Amerika. Se se tlhalositswe ke baemedi ba dikhamphani kwa dipuisano tse di neng di rulagantswe ke lekgotla la business Botswana ka moso gompieno mono tropo kgolo Gaborone. Se se tlamorago ga gore lefatshe la Amerika le oketse lekgetho la dithoto le tse di tswang mo lefatsheng leno ka 37%.
mme le fa go ntse jalo mo nakong eno lekgathelo le namile le emisitswe ka nakwana go letla jalo dipuisano le mafatshe ka go farologana. Monica SETSWANA wa bega. Bokopano jo bo thagolela tsela dipuisano tse di tla tshwarang gareng ga puso le lefatshe la America te bang le makgetho a lefatshe leo le batang go apega dithoto tse di tswang mo lefatsheng leno e le tsela ya go fokotsa manokonoko a ka nnang teng mo itsholelong dikgwebo le tšhaba eno ha makgetho ao a ka simolodisiwa semmuso. Sesta jana ka lefatshe leno e le lengwe la rekisang dithoto di le mmalwa kwa mebarakeng ya America go balelwa ditemane matsela a dirang dilwana ga mmogo le tsa temothuo. There are a number of things that maybe we should consider as a country. One, as you mentioned, is to leverage on the trade agreements. Botswana is a member of SACO, is a member of SADC, there's also HATAB. And as we speak, intra-trade within Africa is not, there's nothing much there. And this is the time for us to utilize this opportunity. I think there's an important factor that the economy of Botswana needs to look at in earnest, and that of diversification away from diamonds. And because dependency on one single commodity to run an economy is very dangerous. You need to spread the risks. We need to improve our efficiency in the customs area so that between African countries trade can improve. Go kailwe ha tshwetso eo e ka baka tathego ya ditiro gareng ga tse dingwe ke sone se ka mo mohama o ikemetseng o re one o bata gore go thelele go se ka ganna le koketsego ya makgetho. If the industry itself does not have a competitive advantage in terms of the market being America, it means that there will be less employment for the sector, and this trickles down to the general economy of the country. So the tariffs, in fact, really doom the sector, and not only textile, but many of the manufacturing sectors. The predominant diamond market, or polished diamond market, is the US. It probably has imports in the range of about 80% of all polished diamonds that are polished globally. The balance being in India and something in China. Speaking for the Pandamatenga farmers, they were looking towards having a partnership with USAID, which was shut down, and to go into agro-processing, to further, value add what they're producing, and to export as well to the US through the AGOA trade agreement. The transport sector, after government, they are the one that have employed more personnel. So that is the only one that will be highly affected. Ereka puso e letsa go ya go buisana le lefatshe la America te ban le kgang e mo malatsing a masome a herabongwe a beilweng. Mahama o ikemetseng o kaile ha o le malala a laotswe go ema puso nokeng. Monica SETSWANA, BTV News, Gaborone. Tse dingwe ke tse di reng tona ya ofisi ya Gatautona Remoeti Mohasa o rotloeditse bana le seabe botlhe go bereka ka thata go tlhomamisa gore maano le ditiro tsa setšhaba tse puso ya kantseng go di diragadiwe. Mo dipuisanong le boeteledipele jwa Francistown le metse mabapi ka la bobedi mo bekeng eno tona Mohasa a re ditogamaano tsa NDP 12 tse di solofetsweng go wetswa ka kgwedi ya Phalane di tla thusa go rudisa itshwelelo ya gatshele. Terry Makgweng wa bega. Maikaelelo magolo a puso ke go tokafatsa itsholelo le go tlhomamisa gore matshelo a batho a tokafala ka jalo ditogamaano tsa NDP 12 di tla dirwa ka tsela e netefatsang seo. Ka le itse NDP 12 ne tshwantsone ka be simolotse ka 1st of April. Mme le puso e sena go tsena ena tsa tshwetso ya gore NDP 12 e ne setse e heditswe ka nako eo. Ga e tsamaelane le go raakanyang gore tshwantsho re hite teng mo ngwageng tse thano tse di tang. Mme kana tshwantsho re amogele gore ha re bua re le ha tshwantsho re plan re le setšhaba sa Botswana
re lebelela gore re batla go ipona re le kae morago ga ngwaga tse 5. Bangwe ba neng ba tsene phuthego e ba ne ba nna le sebaka sa go bua maitemogelo a bone. Hatsi bangwe ba ile gore ne re sena le hatsi. Mme re dumela gompieno gore na le hatsi le sengana ka sepe ka gore toropo e ya gare ga district ya North East. Mme kakanyo ya mene le gore jaaka le hatsi le le teng gompieno a re le hatsi le le ta go abiwa ebile le abiwe ka bonako. Mme Francistown City Council e be e ngatetswe ga go itshwanetseng teng. Let's empower the local authorities. Tone. If we empower them so that they can control whatever comes in and whatever comes out of the district, then re tla be re itse gore re dire. Puso e ikaelela go tsholetsa itsholelo ka 10% a bo e thama ditiro di le 500,000 mo ngwageng tse 5. Ina le target ya gore re batla go godisa economy ya rona ka 10%. Re batla go itemogela kgolo ya go thama mebereko ka 500,000 mo ngwageng tse 5 tse di tang. Mo go raya gore ngwaga le ngwaga re tshwanetse gore re bone target ya 100,000 jobs. Dipuisano tse di tla tshwarwa mo dikgaolong di le 31 tse e leng gore di tata ka ditiro tse di ka thusang go tokafatsa itsholelo. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Resalfo tona mohasa o bile a bua gore lenaneo la dithabololo NDP 12 le tla dirwa go lebeletswe maitema a puso e ntšha gore le arabe dikeletso tsotlhe tsa Botswana. Re mohasa o buile se a kopane le boeteledipele jwa kgaolo ya boteti kwa letlhakane kwa phuthegong ya go buisana jalo ka lenaneo la dithabololo la NDP 12. Sebaetseng Tebogo o na le ko. Lenaneo la ithabololo la bolesome le bobedi le ne la wela ngwaga o hitileng mme ka puso e ne ya hetoga morago ga dithopo tsa setšhaba. Puso e ntšha e bonye go tshwanela go sekaseka sešwa lenaneo leo gore le tsamelane le maitamo a bone. Ke ka mo phuthegong e tona mohasa a rerisang boeteledipele jwa kgaolo ya boteti go akaretsa dikgosi, makhanselara le dikomiti tsa dithabololo tsa metse ka kgang eo. Mme ne ke re a re dumalaneng gore ka ntse re plana ka teng bagaetso mo dingwageng tse di hitileng ga re a dira dilo tsa rona sentle. Mme ebile gore re baakanye go tla tshwana ke gore re amogele gore re paletswe ke gore re ntshe lehatshe le ko ne re le teng gore le ise ko pele. Mme go tla tshwana ke gore re change ka ga re planang dikgang ka teng. Ebile re tshwanetse re lwele gore lona ba dikhansele le ne le seabe se sa godimonyana go nna le go bona gore lehatshe le la ko pele ya lona le magosi le ba at local level, at district level, le tshwanetse gore le nne le seabe se sa godimonyana. Baeteledipele ba kgaolo ya boteti ba ntsha megopolo ya bone. A dikwalo tse di kwaditsweng di-line board tsa rona gore o ka hetolo ga go kwaetse gore go tshwere keng go heta bo 3 months o ntse o teile go 10 days. Kansele ya nna yone e reka leruo e be bora dibutšhara kana ba gobiwa ba tetse mo kgaolo a rona ba supply-wa from mathabelo a goromente kana mathabelo a kansele gore go gokoletsa gore e be re nna le borukhuti jo re gompe go bosetse bo ama le ba direla puso gore le thakane ke advocate go le thakane e nne toropo ya kgaolo ya boteti it's from a village ka gore gompieno re eletsa gore banana ba tsene mo di-VDC ga o ka tsaya monana o ba go monela 500 kry 600 pula wa go direi a sena ntu a sena bolang. Tona mohasa o ne a kopa banni ba kgaolo ya boteti go tshwaragana go thusa puso go thabola lehatshe leno. Gore ga re na le mathata a re teng a di tharabololo re akanye gore ka dira yang. Let us be creative. Maybe re dumelana rotlhe re tla tshegetsana gore re ntshe mo mosimeng o re iphitlhelang mo go one. We need to come up with melawana yone ntseng yalo e leng gore we will have a localized development fund e leng gore e re ba MPC ba ta be re ba ra no rona we have plan a rona ke le complete itse gore it's contextual to us ga ya influence ya ke ope itselela ka rona. Morago ga phuthego e boeteledipele le banni ba kgaolo e ba ya go loga mananeo a ba eletsang gore a ka dirwa mo lenaneo la ithabololo la bolesome le bobedi go thabolla kgaolo ya bone. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane.
o tshoditsa nako ditshipi tsa rona go tshuba di gatsetse a le gona o tshubang televishene dikgang ke tsa Botswana television mme ga re tswelela motshwarela tona ya lefatshe la temothuo Dr. Edwin Dikoloti o rotloeditse beng ba dikhamphani tse di thapilweng go tlhabolola mafaratlhatlha a madirelo a ditswanameng le go suga matlalo gore ba dire ka go akofa mo tirong ya bone. Tona Dikoloti o supile fa go dira jalo go le botlhokwa ka jaana madirelo ao a le botlhokwa thata mo go tokafatseng itsholelo ya lefatshe leno. Gilbert Mogorosi wa pega mo leetong la go lekola ka ga tiro ya go agiwa ga madirelo a maharatlhatlha a ditswanameng le go suga matlalo motshwarela tona Dr. Dikoloti o ne a supa ga tshwentswe ke ka ga tiro e tsweletseng ka teng kwa mathabelong a Lobatse. O supile ga tiro e le nngwe ya ditiro tse lehatshe leno le lebileng thata mo go yone go tlhabolola mohama wa tsa nama le ga mmogo le wa go suga matlalo o ntseng o sa lemogwe botlhokwa jwa one mono gae. Ga gona sepe se tshwantseng gore paledisa gore project jaaka re dumalane go tlang ka June e be diragadiwa ne le go tla go lebella gore a mme sengwe sengwe se tla nna sone sa quality e re solohetseng mme ke dumela gore upon completion of this whole project it will contribute a lot towards the value e re soletseng gore e tise ko BMC re soletse gore dipoelo di go godimo mme dipoelo tse re batla gore di go godimo e be di wela ko morui ya simolola go iponela gore tlhotlhwa kgomo ya go godimo. Ka ditiro tse tsa go agiwa ga maharatlhatlha a madirelo a ditswanameng ga mmogo le go suga matlalo tse di lopileng madi a hetang 400 million pula sologelo ke gore a tla thusa go nonotsha phadisanyo ya lehatshe leno mo mmarakeng wa nama. Meat value addition and secondary processing plant. The total go agiwa ga madirelo a maharatlhatlha a ditswanameng go tla lopa madi a hetang 224 million pula mme ebile re sologela ga madirelo ao ka bone a tla direla lehatshe madi a hetang 500 million pula mo ngwageng wa ntlha a simolola go dira. Selo se se tla tsosolosa serodumo le go nonotsha matlhabelo a rona a BMC. I think around 80% of our products are currently exported in their raw form. Tlhabololo ya madirelo a tshugo ya matlalo e le jwa ile botlhokwa mo go tsosoloseng le go nonotsha tiriso ya matlalo mono gae. We have lost out a lot in terms of time in that we will have even developed more generations of people that deal with leather. We have lost a lot of skill sending se le teng sa go dira letlalo mme ke dingwe tse gore re batla go di tsosolosa gore di nne teng because jobs are locked up in there. The intention of the government is to develop programs tse dintšha tse e leng gore santse re le mo go tsone mo a tsone le one ya matlalo go netefatsa gore that which will be processed here will even get matlalo from all across the country. A ke go dintshung a ke go manyalong we want people to start realizing value ya letlalo. Motshwarela tona wa lehatshe le temothuo o ne gape a tswelela ka go supa ga katlego ya madirelo a maharatlhatlha a ditswanameng le tshugo ya matlalo go tla bo go tlhomame mo maikemisetsong a puso a go tlhabolola le go nonotsha mohama wa temothuo ga mmogo le go aga itsholelo e nitameng. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Mogolwane wa lekalana la Institute of Energy and Technology Development Charity Kennedy o go tlile puso go tsholetsa mosepele wa go dirisa melao e tsamaisang temo ya setharestala Hemp. Ka jaana re ka thusa go nna le seabe mo go tlhabololeng le go tswakanya itsholelo ya lefatshe leno. O tsweletse a supa fa makalana a ikemetseng a ikemiseditse go tlhabolola mahama o ka jalo go le botlhokwa gore puso e ba rotloetse. Sekolo sa Institute of Energy and Technology Development se ikemiseditse go tshegetsa phuthego ya mokatakata ya Botswana Hemp Impact kgwedi ya Phatwe le 2017 monongwaga ka maikaelelo a go tlisa bana le seabe mo mohameng o go amogana maele le kunkuru le ditogamano mmogo le gone go hapanela dikitso ka tiriso ya tlhabololo ya hemp mono gae. Di bui ka go farologana di ne da itumelela phuthego eo ka bare e tla thusa go tlhamela segolobogolo banana mebereko. We believe that with the widespread awareness, citizens across rural and urban Botswana, particularly youth and women, can be empowered not just to participate but to innovate. We see hemp and cannabis not as an elite industry, but as opportunity to democratize access to knowledge, to create decent jobs, and to build inclusive value chains that serve the future of all Botswana.
there are a lot of opportunities that exist within the hemp industry. We think from farming, from textile, from accounting, from marketing, from PR. But then the question would be, how do you position ourselves and how do we do that? Artuelela. Hota kolo ya ditseko mono tropo kolo gaborone eta tola kanye mo go yone mmela ya lawa tseko ya go itsela dikobo ka dikgoka le go dirisa ngwana yo ka fatlatsa ga dingwa ga botlhaswa mo go tsa tlhakano le dikobo re Samuel Selolwane a ikupileng go letela tseko a le kwa nte ga kgolegelo eta ntsa ka tlholo eo kgwedi ya motseganong e le 20 se sala morago mabaka ntshitsweng ke mmueledi wa ga Selolwane le lephata la bosekisi gore ke eng mosekisi wa a tshwanelwa ke go hiwa tetla eo kgotsa a emela tsheko a sa disipo unkutsule thamage wa bega Selolwane o santse a ingapangapela go rokotsa matlhodi a kgotlakgola ditsheko o nkagetse puso e ntsi go moleta go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ka jaana se tsana lobaka la ngwaga le dikgwedi le 4 a kiba mo kgolegelong mo kopong ya gagwe ya bofelo ya go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo Selolwane wa dingwaga di le 59 ke gore 59 yo lebisitswe molato wa go dirisa ngwana dingwaga tse le 13 botlhaswa mo tsa tlhakanelo dikobo a re mabaka a puso a gore a ka letela tsheko kwa ntle ga kgolegelo ka gore o gana go tsewa madi a mmele go ditlhopho tsa DNA ga maleba ka jaana le fa a le kwa ntle ga kgolegelo o ka se fetole DNA ya gagwe Selolwane a re ke mogodi yo setseng a tloga a phirimelwa ke letsatsi ka jalo fa ka letlelwa go emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo o ka se sie le gope a re ga gona ka fa ba ka sukurang basupi ba puso ka teng jaaka ba bosekisi ba tlhalosa mo go tse dingwe Selolwane a re go puso e le lobaka le fetang ngwaga mo kgolegelong ke go batla go mmona a bolela ko ba bosekisi bone ba tsweletse ka go itsetsepela ba gana nya ya banyana go ka retlela gore mosekisi wa a emele tsheko ntle ga kgolegelo ba re monna yo o tsweletse ka go roma ditsala tsa gagwe ko motlhokomeding wa ngwana yo go belelwang a mo dirisitse a dira maiteko a go romela madi a go tlhokomela ngwana yo le ba bangwe ba re go gana go tsewa madi ga Selolwane ke gone mo go emisitseng ditlhomiso go tla kgolwa ditsheko e tla ntsha ka tlholo mo kopong ya ga Selolwane kgwedi e tlang le 20 mme go mo maruding a ga moatlhodi puso e ntse gore a ke Selolwane o tla emela tsheko e kwa ntle ga kgolegelo go tla tswalla motshegeditse mo kgolegelong a sena go sekaseka mo go tseneletseng mabaka a puso la mmueledi wa ga Selolwane Unkutlwe Thamage BTV News High Court Gaborone Tsere mela tipitsa rona me ha re tsena mo go tsa mafatshe a sele tautona wa Kenya William Ruto o etetse kwa lefatsheng la China le lekgetho la boraro fa sala ka se kotama setilo sa botautona tautona Ruto ko kataletso ya ga Xi Jinping e tlang ka nako e tautona wa lehatsa la America Donald J. Trump a pegile lekgetho la 10% mo dithutong tse di tswang kwa lefatsheng leo go tlhalosiwa fa se se gotile lefatshe la Kenya fela jaaka mafatshe a mangwe go atolosa mafatshe a bapedisanang nao mo leetong le go solofela gore tautona Ruto a buisana le molekane nae ka ditirisano ya go tlhabolola seemo sa dipalamo segolobogolo tse di akaretsang seporo jalo se tshwanetse gore se agiwe go ralala lefatshe la kwa Kenya go akaretsa gape le thekiso ya tee kwa China wetso ra kwela kwa go tsa metshameko morwarre thato Kgosimore o teng ke go tloa sentle Benson Phuthego matlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana tonight a re bepe go di gogang kwa setlhoeng go bo lefatshe leno la Botswana le filwe sebaka sa go tshegetsa dikgaisanyo tsa World Athletics Relays tsa ngwaga wa 2026 ke sesupo sa gore lefatshe leno le na le bokgoni jwa go tshegetsa dikgaisanyo tsa mohuta se se tlhalositswe ke modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo
Mabule a tsibogela tshwetso ya lekgotla la World Athletics ya go fa lefatshe leno tshwanelo ya go tshegetsa kgaisanyo eo mo ngwageng o tlang ka kgwedi ya Motsheganong. A re utlwe Kagiso Molelekwa. Morulo tlhalositse fa ile ba lekgotla la BNC ba setse ba simolotse dipaakanyo go netefatsa fa mabelo ao a atega. Plans are already underway to actually start this event. Dipaakanyo di simolotse, komiti e rulaganyetsang dikgaisano e setse e thopilwe, lebala la metshameko le lone le siame ebile le mo seemong se se tlhokwang ke lekgotla la World Athletics. Re itamile go bona mabelo a atega. Track which will meet the World Athletics standards. Therefore, we are very much looking forward to ensure that the next year World Relays will be held and hosted in the best facility by any world standard. O tsweletsa supa fa seabe sa bana le seabe ka go farologana se le botlhokwa thata mo go tlhomamiseng katego ya go tshegetsa mabelo ao. Government will struggle and therefore we ought to come, all of us as the nation, to the party to puso e le nosi ga ka ke ya kgona, mme ka jalo re tshwanetse go sanka bana le seabe bangwe go tsenya letsogo. Go na le dithabololo dingwe tse di tshwanetseng go dirwa mme re ka di kgona ka tshwaragano le bana le seabe ka go farologana. Therefore, I will be extremely happy if we could have business partners who could come on board. There are other things, your warm-up area and other facilities. This is, as we are talking, directly the government responsibility. Hence, really, the other development models that we are talking about, whether it's your triple Ps, whether it's whatever, we need everybody to come on board. Re sa le foo, mothusa moeteledipele wa Botswana Athletics Association wa bona thetso a re le bone le lekgotla le romileng go etela dikgaisano tso pele ba ikitlile go ba go tshegetsa dikgaisano tsa maemo a ntha. We need to make sure that everything that is required of us hosting re tshwanetse go netefatsa gore tsotlhe tse di tlhokegang gore re tshegetse di teng. Mo bogautshwaneng re tla be rola komiti ya rona ko BNC, mme morago ga moo re tla be re ka itse gore re thaela fa kae. Go tla go tsena mo nakong eno re dirile go le gontsi. Maikaelelo a rona ke gore motswana mongwe le mongwe a ungwere ke mabelo a. On the boxes, how do we make sure that we have ticked the boxes? But I think as of now, so far so good, because already we have done a lot in terms of the roads are there and everything, but we are going to make sure that every Botswana benefit from us hosting this World Relays. Lefatshe la Botswana le tla tshegetse dikgaisano tsa mabelo a neelano kana World Relays ngwaga o tang ka kgwedi ya Motsheganong, mme mabelo ao a tla ba a tshwarelwa e le lanta mo kgaolong ya Aforika. Mathote a di lefatshe leno go netefatsa fa mabelo ao a atega ka seo se ka baya lefatshe leno mo itshiamelong ya go tshegetsa dikgaisano tsa mafatshe mo isagong. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela bakatisi ba setlhopha sa Elite Squash Academy ka one Siona le Chadiwa Mafam ba tshegeditse ithutuntsho ya dibeke tse tharo e akaretsang bana ba dingwaga tse 7 go fitlha go ba tse di 16 mo Gaborone e maikaelelo a yone e leng go godisa motshameko o go tswa kwa moding. Tshepo ke himile ka pego e re jaaka motshameko wa squash e le mongwe wa metshameko e santseng e thuthuga mono gae. Siona o tlhalose fa tirisano mmogo ya bone le batsadi ba bana e le konokono ya go isa motshameko o go godimo. So far receive bana ba leng gore ba bantsi and all of them ke di newcomers. And then support ta rona ne tswa ko di main sponsor tsa rona tsa Hemp ne di tswa Canada le Dunlop. So Dunlop ke ne ikemiseditse go rakela bana equipment yo theba e tlhokang, so which means go nna more easy to attract bana because they don't have to go tisa sepa. Sabone ke go taela ka dikiti, and then all the rackets are provided, equipment are provided, go tele bo metsi, everything is provided ka di sponsor. Ka tswarana bana ba le bo 33, and then re kgaogantse di session. There is a morning session ya Simolanka 8 e hela ka 12, then you have an evening session ya Simolanka 1 e hela ka 3:45. Fa tswala gagwe moa bakatisi ba o Chadiwa Mafa o supile fa a dumela gore maiteko a bona go godisa motshameko o a tla tswa maungo segolo jang ka ba kgonne go bona ba rotloetse ba le mmalwa ka gore re na le bana ba ileng gore ba setse ba itshupile go ta campaign ene le batho ba basha ba ileng gore ke gone ba kopanang le squash ke gone ba se bonang re dumela gore ya go
ya go ntsha maduo a botokanyana ya go ntsha maduo a leng gore re ne re a sologetse ka gore re batla gore bana ba kgone go ithuta squash yaanong ga re batla gore re dire camp e be ba helela mo phefong. So that is why we ended up forming the Elite Squash Academy gore ga ba tswa mo campaign e re nang le yone be ba kgona go ya ko academy and they continue with squash as time goes on. Tota, building good relationships with people is the main thing that has helped us to get the sponsor. The formation of these relationships di re thusitse gore re kgone go nna le private sponsors is a government involved. How na le relationship le motho o mongwe ka moso mmolelela maikelo a gago gore batla go ira yana le yana le yana le maikemisetso a gago o nna le kgatlhego ya gore a kgone go thusa gore o kgone go tswelela pele. So and we also have the Botswana National Squash Committee, BSRA, ke yone re emeng ka thoko le yone ba kgonne gore provide a facility to be able to host our camp. Ithutso eo ya Elite Squash Academy e simolotse kgwedi eno le 21 mme e solofetse go a bokhutlong ka kgwedi ya Motsheganong e le 12. Kwa bokhutlong go tla tshegediwa kgaisano e tla bo e dirisiwa go kala tswelelo pele ya batshameki. Tshepo ke emile Btv Sport. Kwa bokotlong modulasetulo wa lekgotla la Botswana Cricket Association Sumo Damodam a re ba ipaakanyeditse go tshegetsa mafatshe a le mararo mo dikgaisenyong tsa bomme tse di tla simololang ka matlhatso mo Gaborone. The Kalahari Women's T20 tournament is scheduled to start from the 26th to the 30th edition of the Kalahari branded tournament. Prior to that, for a few years, we didn't have one, but we had been the pioneers in introducing a multi-team, multinational tournament for women in Africa. The tournament this time consists of 4 teams, Sierra Leone, Eswatini, Mozambique and Botswana. Also, these games will count towards the global rankings for T20I for the women's and will be played at the BCA Oval 1 and 2 for all the teams. And the games start on Saturday. It will also be a kind of a foundation and a platform for preparation for the ICC Women's T20 qualifiers Division 2 that Botswana will be hosting in the month of July. All the teams participating in this tournament are in that tournament, and there will be 4 other teams because it's an 8-team event. So the value and the importance of this tournament is providing platforms for more competitive games amongst the women, and we hope to start something similar for the men as well. Re tsile kwa bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa e le tsa Botswana Tonight ka sena sebaka a re kgakolle tsene di goga kwa pele ka nako ya bosupa. Tona bokwa re puso e tamile go retsa le go rerisana le megama yotlhe fela ya ikaeletseng go rudisa itsholelo le dithabololo mo hatseng tse. Ba business Botswana ba re ba gatelela botlhokwa jwa go akwegela kabakanyo itsholelo le go sekaseka mebaraka e mešwa. Mo go tsa metshameko lekgotla la Botswana Cricket Association le re le ipaakantsa sentle go tshegetsa dikgaisanyo tsa bomme tse di simololang ka matlhatso mo Gaborone. Wetsona di le kalo ra kwela go batepolo wa pego utlwa ka maemo a bosa moroka o sita ka leruo a nne kagiso.